Chisha Mandai constituency Bishing Khobzunai Kaitham BC Berai Naikha MLA Swapna Debbarma Swrangchati Jirania Khola BC Kutamara BC Jwngjalia VCni Lama Rangno Thangai Naikha Tei Lama Hamiangjak Rangno Dati Snamui Rani Bagai Dagikha MLA Swapna Debbarma Logyotango Berai Block ni Block Development Officer Ononjoy Chakma PWD Panchayat Secretary Local Chairman Local Member Ragno Logyoti Kamini Lamate Sidewall Rogno Dati Snamui Shamong Parina Bagai Shaka MLA Swapna Debbarma or Shalo visit Klaimoni Bishingti Jirania Khola Higher Secondary Rungnok Katal Tangna Bagai Bo Shaka Chisha Mandai constituency MLA Swapna Debbarma By media takuk songno tai naitongai joto takuk tai bukukno jotona hambai tai hamjak mong yaparo tini visit khlaika Berai block ni bising khlayo aro tinta bisi poila seng aro pasim jiranya khola tabo ngai saidra bisi o tinta bisi no tei visit khlaiye abono nukha जों अनेक प्रपोजल लायो प्रपोजल ताबुक रहनानि बागिनो बिजित बखलाइमानि आरो कयेकटा सामुं तो अंखनाय न अब साइमनखा अंका अबो बिजित खाइका अब नादा नांगिया अब हाय नानो नांकुगो अंका कयेकटा तेबो नांकुगो अबनि सिलाइपानो आमति रंगो तंगो अंका अबरंगो नाइखा कयेकटा बिजित खलाइका आं अब अ लामा रखनो दति खाइनो अब प्रपोजल पाथंनाय चीफ इंजिनियर न RD ni chief engineer ba PWD ni chief engineer omahai ke pathoknai जों प्रति बছर न omahai ke ei जों pathogo ba janjani elakani omahai ke MLA jodi pathogya nga kambo nongkhorya omahai ke ma pathogo proposal signature sohokai jodi pathogya nga samung nongkhorya omahai ke janji constituency ni samung rokno omahai ke proposal ma rohoro sekango thanayo bo omahai ke proposal rohorinai so dota proposal rimani bisingo abokai mandai ni tinai saitongo mandai ni eng bisini bukha mandai block arbo omahai ke nongkhorka arbo omahai ke nongkhori tongo engkai taito tuirok ni to kasa kusu omahai problem tongo yang to tamne proper jaga tuiman thogui tongo tuini baga se problem krei tamkai o JJMC rok ni tinai apsimi ke problem ngui tongo JJMC gangkai abo central government ni bla tak rang rohoja gya tongmani baginai abo kicha kachawi tongkha tamka bo ta case bodoi choli tongna o case agency case rijak tangai abo sung tender rok riba kam khaiba tangai rangmaya tongnani amhai ke case rok rijak ka abo case rok paikhai abo borok sokpaini amhai darona tongo abo thangbainai jara ko tongnai rok JJMC sam ba tuini obab tongmani abo tuirok man thogano tai kaisa gangkai जों visit खाइते amhai kai nukha rega choli tongo aro tabo agi hingangka 100 दिन tabo ka 125 दिन amhai kai दिन bari sinai abo kaisa good news no himano जों jara rega samung tangnai rongni bagai tam gangkai sudo दिन baria rangbo barikha agi bodoi 300 pungyana tabo hingkai 300 pungnai hingka abo samungni belai samung khaimani belai abo thangai borok nai inquiry rok khaya koi samung sothik ba thik 300 kawan bodoi ama haikai abo kaisa good news tongo jara rega khlainai rongni din hingkai 125 दिन hingkai bongni hajira hingka ba 300 টাকা nai ama haikai barijak kaham kokno ama haikai jodi 300 agi 340 khanya mani BJP ni ko sejak tongmani bongni istiharo 340 rok rina mani 340 efano 300 to supung kabla gai 300 manai jungte borbo visit khaitani school rogobo visit khaika tam gangkaro jirania khola higher secondary school tongo jirania khola nobla guru choron जों पुइला नायमान हंकाय जिरानिया खोला हायर सेकेंडरी स्कूल आरो खूब क्रेक रकजा स्कूल नक रक हामिया रक तंगबायखा गाबो तो वीडियो साप रक बो सकां नबो बनायखा बनो गाबनो रिपेयर खायना हिनाय अलरेडी बरक नायनाय जाक
no kaisa no repair khaina bagui engke sing tap nai mani abo joto no abo damage tongmaikya engkai abo to tai class bo khai mali wati ti klai jak ako jak damage engjak engka kaisa school aro 170 jon da bosu student tongo engkai ba jeta school choli tongman jaga baksa government school bodong thamakya student kore ga abo high school 170 jon student tongo school kaham choli tongo o school on to jeng nainani dorkar engkai video sabai salayo no video sabo byabostha khlaika aro kaisa jeng building khlai dinani moto bo kaisa scheme abo bodoi PMJBK abroni scheme no hoite abo torigori phone khlaino bo saktar ka chini video sa belbarini bo saktare no phone ba ak phoner madhyame jeng aro building kaisa jeng katal disinai omhai khai jeng aro wansuka abo ung thanai engkai aro bo jeng tabung gangka gurucharan high school or phaisok paijak engka oro gangka nai nameni boundary rokrei engkai o boundary bagi nai ang oro CM no ang chithi rogri nayana bo accept khaikai to abo ungnai engkai সম্ভবত ang maybe abo bo accept khaina tamkai jeta bin doptor botong maba tai school bo choli tong maba engkai ang boundary rong bagi ko nai tamkai boundary krini bagi nai oro sikok ro habi tongka orbo kaisa computer nok sanamani a jagao borok oro hasa habiako udbodon si khlaiyako a jagao already glass je tongmani janala a glass rok khogui talang thangka sikok rok ge ang sanani musungo jara protibesi borok tongnai rok jeta chini parao school tongo jeng help khainani dorkar karon শিক্ষা ছাড়া जों develop ngi maya শিক্ষানো जों develop sikano जों आगो कितलांनाय नांनाय जे स्कुल नो जों पाराओ गानाओ माने तंखा ओ स्कुल नो जों सुबानानि नांनाय गा अरो सिकक मांखं फाइमानि अब बतिके फाइ खका आबरनो पारा प्रतिबेसि रो किसा नाइकल नानि दरकार नायनानि दरकार जाहाते स्कुल रकनो जों काहाम खायै नाय जों स्कुल चलिरि मानानि o jaga जों ma tongnai abo simiya tini जों a jaga bo chini fan ten khokjak omo hairok nugo school ni je mani khwnui rokno safety tongnani bagi jotono sak tha dehni nai ani kaisa kobongmung tongnai joto takhoktai bukoksong jara gane gini tongnai rok elaka protibesi tongnai rok norok bo kisa abono khel khadi tamkai जों school rokno जों abo जों jotno khayakai जों नायकल्यां गांगाय पारा प्रतिबेसिनि स्कुल रक अब कोन दिनो डेभलप मंगला कागला तामगा सिकक माखं फायो सोबायो आदिनो मुंसा उदिनो मुंसा का खगजा गांगाय अब चालायगला इंलायगला स्कुल रकनो माहायके खलायके जाया बो बिसिबाग लामा हामियाराव बो बिसि बोलते पश्चिम जिरानिया खलन बांकोखा पश्चिम जिरानिया खलाव गांगाय अमहायिंखा जरा हासिंति सानाय रकबो lama rong no kicha disturb khlaika engka hasing ti sara nai rong no bang kicha kobongmung tongnai jara nor business khlaidi business khlaya engka bahai keng nai ba जों chakri no simi nasikai bungya chakri khaya rok to bekar rok to business ma khlainai no nor business khlaidi haipano khoti khai business ta khlaidi lama rong no karon a lama engka aro school tongo kaisa school ni student thana nango master rok thana ni nango ga ala mati laisunan khub osubida ngai tongkha abono जों naikha जों tini oro joto line department phaijak oro tongo DWS tongo RD tongo PWD tongo ta to VCni chairman member tongbayo ta VCni secretary tongo chini belbarini video sap bob katal ananjoy chakma binbubung hangkai bo khub sak thari samungkhayo ang tini asuk visit to khaika ang gila visit khaika puila o gila visit khaiye ang onek lama rok sinika korok BC rok blog rok omor bebak sinika ang katal obostai puro tabuk ang last of the tab visit khai tongo engkai tinini visit khub ang tongthoka khub chini video sabai je visit khaimani khub aram nang khaise जों turuk khai tinta bisi duita bisi khlaina hin dongma जों tini cover khaimangla khani nai tinta bisi cover khaisika ta hangga khub active haise bo lengya jat yongko ang bulele lengya tini omahaike जों pairi dimangka belai kaino video sap no hambairiwo bo omahaike logiriwi tini visito phaiman bagai tai joto line department no hambairiwo tai chini je chini chairman tongo secretary tongo borong joto no hambairiwo chini active leader tongo joto no hambairiwo
इस रथ यात्रा के पावन अवसर पर स्वर्ण कमल ज्वेलर्स लेकर आया है स्वर्ण वर्षा 1 जुलाई से 25 जुलाई तक। अपना पुराना गोल्ड उसकी प्योरिटी के हिसाब से कंप्लीट वैल्यू पर एक्सचेंज कीजिए। पाइए गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज पर 30% ऑफ और डायमंड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 100% ऑफ। हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट्स भी और सिर्फ बिल अमाउंट का 25% पे करके अपना गोल्ड रेट आज ही बुक कीजिए। तो इस रथ यात्रा खुशियों के साथ बचतों की भी हो। स्वर्ण वर्षा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और बेहतरीन डिजाइन का नाम। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।